Mbahaye ikaze nshuti bakunzi ba Voice TV Rwanda, mwebwe tubana umunsi ku munsi ibiganiro byacu bya buri munsi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uduce twinshi twamaze gufatwa na AFC M23, uduce twinshi two muri teritwari ya Walikale twongeye kugwa mu biganza bya AFC M23, ndetse binavuga ko centre ya Walikale baherutse gufata bakayivamo kubera ibiganiro byaberaga idwa muri Qatar byahuzaga na Leta ya Demokarasi ya Kongo. Abatangamya bavuga ko abarwanyi ba AFC M23 bongeye kugaba ibitero byo gufata Walikale no guhangana hagati y'ingabo za FARDC ndetse n'abazerero byabaye umunsi wose kuva mu gitondo cyo kuri wa kabiri ushize. Ibi bije bikurikira kunanirwa kw'ibiganiro bya Doha byitewe n'uko Kinshasa yanze kurekura imfungwa za AFC M23 nk'uko byari biteganyijwe. AFC M23 yashyikirije abahuza ba Doha urutonde rw'imfungwa za politiki n'abasirikare barenga 700 batawe muri yombi na Kinshasa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abarekuwe na Tshisekedi bafashwe kubera biyongereyeho wahoze ari guverineri wa Hutu Ure Christophe Basebananga uvukana n'uyoboye ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 Colonel Nanga. Ibi bije nyuma y'uko ibiganiro bihuza AFC M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihagaze. Ibi biganiro byari bimaze igihe bihuza umutwe wa M23 na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko byamaze guhagarara nyuma y'ubwumvikane buke impande zombi zagiranye kuva mu ntangiriro z'uku kwezi, ubwo impande zombi zagiye zihurira mu biganiro mu rwego rwo gukemura amakimbirane yatumye zisanga mu ntambara zimazemo imyaka irenga 3. N'ibiganiro M23 na Kinshasa bari bahurijwemo n'ubwami bwa Qatar baherukaga guhurizwa yuko Qatar ihurije hamwe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Intumwa z'uramutwa M23 n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zimaze ibyumweru 3 mu murwa mukuru wa Qatar mbere yuko zava mu masaha make ashize. Kugeza ubu nta tangazo ry'ibyo baganiriyeho cyangwa ibyo zemeranyije ryashyizwe ahagaragara, gusa amakuru dukesha Jeune Afrique avuga ko ibiganiro impande zombi zagiranaga ntacyo byigeze bitanga kubera ko ubwumvikane bwabaye buke. Imwe mu ngingo Kinshasa na M23 bananiwe kumvikana nk'uko iki kinyamakuru kibivuga harimo ibijyanye no kurekura imfungwa zo mu Rwanda rwa M23 na Leta ya Kongo ifunze. Amakuru avuga ko mu minsi ishize ubwo M23 yakuraga ingabo zayo ziri mu mujyi wa Walikale, Kinshasa nayo yatanze ingurane yo kurekura abantu 3 bo ku ruhande rw'uriya mutwe yari yarafunze. Gusa uruhande rw'inyeshyamba rwatangaje ko abarekuwe rutabazi kuko batari ababo, rugaragaza ko ababo bafunze. Kuri urutonde rw'abantu babarirwa muri 700 barimo abasirikare n'abanyapolitiki nirwo M23 yashyikirije Qatar nk'abafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko Leta ya Kinshasa yarafunze. Aba barimo kandi abatawe muri yombi bazira kuba bafite aho bahuriye n'abakora muri M23. Urugero ni nka Christophe Basebananga wahoze ari guverineri w'intara ya Hutu Ure akanaba umuvandimwe wa Colonel Nanga uyoboye ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko atazi icyo gihugu. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze mu jisho abanyekongo agaragaza ko atazi icyo gihugu icyo ari cyo, usibye kuba yumva ko abantu benshi bahava binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabitangaje kuri uyu wa mbere ushize agaruka ku bibazo by'abimukira mu kiganiro yagiranaga na Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani George Meloni mu ruzinduko ari kugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nama yagiranye na Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani George Meloni, Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ku mubare munini w'abimukira bava muri Kongo bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko ibihugu byafunguye abagizi ba nabi bava muri ibyo bihugu bakoherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yagize ati, urabizi bafunguye amagereza Georgia ku isi hose, bararekuye atari muri Amerika y'Epfo gusa, ku isi yose, Kongo, Afurika. Abantu benshi baturuka muri Kongo binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa abana bari Kinshasa aho abaturage bugarijwe n'ibibazo byinshi by'ubukungu. Aya magambo ya Trump yongeye kubakorogoshora mu gihe iki gihugu gishaka guha amabuye y'agaciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ikayifasha kugarura umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu bwashegeshwe n'intambara. Jonathan Barrow utuye mu murwa mukuru avugana na African News yagize ati, igihugu cyacu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu cyiza kiri hagati y'umugabane wa Afurika. Turi igihugu gikize cyane ku buryo tutikunda kandi nidutoteza abanyamahanga mu mihanda ngo tubasabe ibyangombwa byabo. Kuri we aya magambo ya Trump agaragaza ukuntu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikunze gufatwa kenshi igereranywa n'ubukene n'amakimbirane, ariko ngo bikaba biri kuri y'ukuri kwa buri munsi kw'abanyekongo benshi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo ifite ibibazo by'ubukungu na politiki, ni kimwe mu bihugu bikungahaye cyane ku isi mu bijyanye n'umutungo kamere. Amabuye y'agaciro nka cobalt, copper, lithium y'ingenzi cyane mu nganda z'isi cyane z'ikoranabuhanga n'ingufu. Nyamara
imicungire mibi y'uyu mutungo utuma abanyekongo bakomeza kuba mu bukene bukabije. Aya magambo ya Trump nubwo agatandukanye cyane n'ayakunze gutangaza ku mugabane wa Afurika muri Werurwe uyu umwaka ushize, nabwo yavuze ko Lesotho ari igihugu kitazwi, anenga imfashanyo Amerika yohereza mu bihugu nk'ibyo. Trump ndetse yigeze gutangaza ku mugaragaro ko umuperezida rukumbi yemera muri Afurika ari perezida w'u Rwanda Paul Kagame wenyine, kuko ari we wakoreye igihugu cye ibintu bigaragara. Muri Burkina Faso, Kapiteni Ibrahim Traoré yongeye gusimbuka coup d'etat. Leta ya Burkina Faso yatangaje ko yaburijemo umugambi wo guhirika ku butegetsi Kapiteni Ibrahim Traoré, ikanavuga ko wari wateguwe n'abantu baba muri Cote d'Ivoire. Minisitiri w'umutekano Mohamed Sane wa kabiri yavuze ko iriya coup d'etat yari iyobowe n'abasirikare ndetse n'abahoze ari abo mu bakorana n'abo yise abayobozi b'ibyihebe. Yunzemo ko aba mu ntego bari bafite mbere y'uko umugambi wabo burizwamo mu cyumweru gishize ari ukugaba ibitero ku ngoro ya perezida Kapiteni Ibrahim Traoré ndetse no guteza imvururu no gutuma igihugu kigenzurwa n'imiryango mpuzamahanga. Uyu yavuze kandi ko abari bateguye iriya coup d'etat bari banapanze imitwe yisanzwe ikorera iterabwoba mu karere ka Sahel kongera ibitero ku ngabo za Burkina Faso muri rwo guteza imvururu. Kapiteni Ibrahim Traoré yayoboye Burkina Faso kuva mu mwaka 2022 nyuma yo kugera ku butegetsi n'abakoze coup d'etat. Mu myaka 3 amaze ku butegetsi, Burkina Faso humvikanye kenshi amakuru y'umugambi wo kugerageza kumurika ku butegetsi, harimo n'uwo mu Gushyingo umwaka ushize. Leta y'igihugu cye yemeje umugambi nk'uyu wongeye gupfuba mu gihe mu cyumweru gishize hari abasirikare benshi barimo n'abofisiye batawe muri yombi bakekwaho uwo mugambi wo gutera coup d'etat. Kuri wa kabiri kandi tariki 22 Mata, Major General Joseph Nzamwita, ambasaderi w'u Rwanda, yashyikirije impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda mu gihugu cy'Uburusiya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Mikhail Bagadov. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya ibyangombwa bimwemerera guhagararira igihugu cye i Moscow. Nzamwita yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya mu Ukuboza 2024. Yabanje kuba umujyanama wa perezida ku bijyanye n'umutekano, kandi mbere yaho yabaye umunyamabanga mukuru w'ikigo cy'ubutasi mu Rwanda. Nzamwita yasimbuye Lieutenant General Mashyo Kamanzi wa ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya kuva mu mwaka wa 2019. Nk'uko ambasade y'u Rwanda n'Uburusiya bivuga, umubano w'ibihugu byombi watangijwe mu 1963. Kugeza ubu ibihugu byombi bifitanye umubano mwiza mu binyuze mu butumwa bwa diplomasi mu rwego rwa ambasade. Ubufatanye bw'ibihugu byombi bugaragara mu nzego za politiki, igisirikare, uburezi n'iterambere ry'abakozi, amahugurwa n'umuco. Ibihugu byombi kandi bifitanye umubano mu iterambere ry'ingufu za nucleaire. Uburusiya butanga buruse za kaminuza ku Banyarwanda n'amahugurwa amwe ku bapolisi. Abanyeshuri bo mu Rwanda bagera kuri 800 barangije kaminuza mu Burusiya mu myaka igera kuri 50 ishize mu byiciro bitandukanye, harimo amategeko, ubuvuzi, ibibazo mpuzamahanga no mu bumenyi bwa politiki. Abanyarwanda bafite pasiporo n'iz'abadiplomate nabo bajya mu Burusiya nta visa basabwe nyuma yo gushyira ku mukono amasezerano yabaye mu Gushyingo kwa 2024. Reka mushimire nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma. Iya Voice TV Rwanda. Nimba rugambye ugeze kuri Voice TV Rwanda, nibagire gukora share na subscribe.